zo stream chuan Euro champion tour in rin dik siak mangin unsubscriber te tan Cheng sing khat don Theihna tour van nei na hun an ron hong taruk mai le zo stream la subscribe lo te tan po Play Store download chopa an plan na izinga tomber car khat plan manga subscribe pa predict ngal mai thayani hello mandong tour hian prediction dang anglo takin an chakna tour zat rin lo ka ngai lawa champion tour ramzia kha atok maya champion tour ring dik zinga van neighbor nena loman hi hlan tur ani ang hetianga osam taka Cheng sing khat man Theihna hun tha hi bo pel mai lavin ilo predict vengi don nia tuntum video a chuan Hollywood thu thang blind items chen khat soizauna kan nei dona blind item emo celebrities blind hi la shelo kan om takin mi tu in emo mani in thup chunga celebrities mingtar langsi lava an chanchin vantlang shat ni lem lo an ron phau chwa hi ania heng blind items te hi celebrities te ta na thokemo entertainment industry background lo nei to chin le thok mek te achangin atam thei hle a masi adik nge yemti chianna a om chin lawa wangin dot le thu tak ain polna save chin hle ani masi Milarte news nga event tu te ta nero angai nom fu thongang ole blind items te chu I han lep se don tak takang miang kan blind items masaber tur chu Alice singer pakhatin a manager a ban ti chu reality TV star a ming masale share name in chen na horop in ang chuan a soi chuak pal tlat mai reality star hian a rui wanga soi palani a India mase rui anga a in soi po hian a rui lawa mi in relatable ti se adu wanga ni ti ani hei hi Kim Kardashian Britney Spears le Kate Hudson te chungchang ani a Kim le Britney te hi in po tia soi tur an ne si lawa engting ye Kim hian Britney in a manager a ban ti a shat thei kan ti chuan Lou Taylor wanga ni mel Kardashian te le Lou Taylor te hi anin po in Lou Taylor hian sumlama po alo pui fo to china Lou Taylor hi sangni paria ta changa sangni somni thleng khan Britney business manager ania Britney I conservatorship nuaya da ani chunga Britney sum eina sale Britney conservatorship nuaya da ani Theihna na beina saber tu te zinga mi ani tia pu ania heng pu na te hi Taylor hian phama se Britney Spears hian Lou Taylor le a company TriStar te hi khina tum thu alo soi to ani Juni somni pasari kha Kim Kardashian ni lai zone Khloe Kardashian kumsomli tin na pian chamani a alumna na party boss saya hian Britney manager chin le a chian tha Kate Hudson te hi antel ve a Kim nen hian lampo an lam na sadun khop mai Kate Hudson hi pa ngai mel taka alan ang hi anilawa mei chelama akol shongin mei chitam tak na emo Hollywood talu tir tura India ma alo mut pui china wangin cancel alo ni to ani Khloe birthday hi Kim le Kate Hudson te in him nai masak ber na ani mel hle a he party chang hian Kim ke hian Kate Hudson hi banani ti asia nia soyani Kate Hudson he Lou Taylor ne na an tho dun na wanga som ani mel hle a hemizana Kim ke le Kate Hudson te lam live video hi mo tura oma Kate hian Kim ke hi a the kwal na sakhop mai Kim ke hian a rui wangin an lam don ti po ashelo ni ina soya mitam tak chuan Kim ke hi an ei lo le pek ema a in cheidan te soi selin kovela thom norem khom to zong zonga ala ching barang ti ten an soya fashion icon NTV tak Kim ke tan chuan ana ve zok mai thayani tin a in cheina ba ka hian Kate Hudson ne na an lam dun laya alam thiam reu ema wang hian Dancing with the Stars show a atel ve tuma alam thiam lo zia te po soi chwale ni in rui anga a in soi phei chu an oilo hlom khop mai blind item pani na chu reality star zinga headlay role reality star ni chin celebrity puitling ron ni chauta hian abulami te NDA fil fight taka sign tir na chang ashilo tat mai khin ani thwai mai thei ti ania he blind ni na soi hi tu dang ni lovin jojo siwa ani ama sign NDA hi soi fiale lokela non disclosure agreements ti na ni in party A le party B ten until ti dunemo tho dun na chongchang an soi chuak turani lo ti dan noya anin tiam kamna ania intiam na hi bo chiat ani chuan dan anga shem thei ani bok chuti rualin dan phallo thil theng a omani chuan NDA hi palzam thei ani jojo siwa hi karma ati chu atang khan khoya pho hian mu tura omemoni ti tur khopin soi a hloa mase fakna lamero atam lau khop mai jojo siwa hi chet bon tum la tukle
I war shet kan ti tur ang chi in akhosa a he video lo clear tu te chinga po hian Jojo siwa hne na puinham thon chak fe in lo om ve hial mai thei hun rei po la liam lawa khan Jojo siwa hi stage a naupang mu amoi lo taka ache ta wanga soisel le ka ron alo lo shep to ani kha thamasa loka pride month den chena NYC a pride event a zaina a chuan andu lo na ti lan na atan lobu khum tu te chu stage atangin a house sia mai Jojo hian tunge minaw kha ti in a in show sana sa hle maya hemi nu lok hian fence ten stage a rosen parbor an the chau chu lom thu shilin akwang khat chu ake kortanga athiata akap khoi pa in FWers ti in stage a bra an vom chau thu nui chungin a soizom nga zat Jojo siwa hian stage a whiskey a ina tuk tin hian min hotu ten tongkam chetak takin min bei renga mi pa kani jel tang tak kani ti ten min soi chin ma se heng mi swal tak tak te hi chu ke aya dil ne so anom lawang ti in kumsom pani ele kani laya chang to a heng be na lo do to ani ti asoya puitling chan kin to in naw pang be ron su adik law viau mai mase tu na hian Jojo siwa hi kumsom ni mi ni in haters tam tak te hi chu akum rual puiti ania naw pang te achanga haters nei to intisia chuan Jojo siwa hian a chanchin a chezonga soya omhlekin angai theilo mel khop mai Jojo hian he event sinwa ma ti thule heng event satel thei tura adam hi vanaya inti thu asoila hin mi puilam chuan life azai tak tak lo ti in an sil vele thunga check a play rolin mic an off ngal tingia zailo ti comment te adonga lam chunga zaya ni awangin backing vocals lo om zeu zeu chu a that lo na a om hau lo na in Jojo siwa hi pre-record a ain ngat ma emni ti chu mitam tak soidan ani blind pathum na chu he A-list singer ni chin hian kartin ayin chiu chu ti to palau hle a mase atop sanwat lawani chuan aral maidon ti hi ani he Christina Aguilera in Ozempic a man chungchang ani body positivity aron trending viau nu hian skinny legend hun laya kan let le chana celebrities le influencer ten Ozempic anin ti mo chawa Ozempic zunthum nei ta na siampo cherna na mang antam e mawangin zunthum nei te po in andu khop an mu zo lo an lau ru hle ti soi te po a chho ta hial mai Christina Aguilera hi kumtam tak chu a kg paitumin alo boy to china tuna hian aron lartir ai khan a cher ta zo ke moni ti turani to ataka mu fu tu ten a bop po toothpick angle kalom an ti hial renga he blind po hi ama chongchang ani ti hi rin a har sa lo hle ani fence ten khat chuan genie in a bottle hun lai anga chera tuma masekhang hun lai te chuan tleirol te mai chawalani a fanai to nu chuan meichia te chu kan thau turalom ti in an soya he dam doi mang te hian kar khat ol zeu zewa poilo ti hi an che thiam lo nge ni he tianga anti evak chin wang hi lom an chat pui chin ti in chol deuh tura an du thu an soyani Dolce & Gabbana event sa Christina hi delve in he event video hi a chezong in a lar tlat mai boka soito ang khan Christina hi a cher to hle maya he event a po hian nat viau ma se ama a anglo zok hle a Christina hian a cher na chan hi exercise diet le akho sakdana thak wang ni in a soya TikTok lama po Christina cher thu hian soya hlo in then khat chuan Christina hian zai thiamani na atlinin a that ngai rangin a tha a cher tak wang ma yin mi te hi an phur da hloya ni hi an tia adik ang reng khop mai Christina hian sangni le pariata araya changin ari zonga wanga deu so na atok na sa hle maya fa ashina changa reilo te a ain tha da tia soite atok le zuingal heiwang hian ama po hian insit na anei na save hle china me sangni somni pakhata a interview na chuan aron lar chwa hun lai din muna khan let le adu to lau ti asoya khang hun lai khan ka confuse lo em maya insit na ka nga bok nen hun nuam takani lo ati ani entertainment industry ani angin heng celebrities te hian antak salan dan lam an boy pui via wang ti chu a shat theya abik takin meichia te phei chu cher lo hlaw ngoi in anin shek china hetianga nun man hi Christina hian adu to lawani mel ma se tuna heti taka a cher ta ka wang hian alo in shek le vakem niang le ti zo na chu apiang lo thei lawani blind pali na chu
he Milare aming pahni in chan na horop in ang hian a pasal hi beach ui atm ni he Milare le achian pakhat in bia lavak lawa tanga lo she fu tu benga chuan he tiang hian atonga angkhop mai ti ani he Milare hi Meghan Markle ne in blind chair tu te chuan an ngaya comment lama chuan Meghan hian dema hlo in he tiang amin soi tu tu kop chu ka ngai ngam lo ti in mi pakhat chuan a comment nge a comment tu tam jok chuan Meghan Markle pasal Prince Harry hi ui angle ka an lo ngai ve thau nge ni Meghan ni uite Meghan ni tilar tu ti tenan soya then khat chuan Meghan Markle hi achong kam uluk tura shilin B ratio vela episode khat chau in lan na huni nei chin lai anga let le idu lo chuan I pasal khaza thiam ro anti ani Meghan Markle hian a pasal hi athunun ne viawani oma entertainment articles chen khata chuan David Beckham an Meghan Markle che dana wangin Prince Harry laka phuba ala ti le hemi chungchang hi Beckham te autobiography The House of Beckham ti lanani ti inan lo chwa to a an soidan chuan kumsang ni som pariata aram ta na lo thok to chin ram tuilei lo chan chuak ta te choi moina le ngai lut na lan tir na na infiam na buat saya Prince Harry hian David Beckham hi ahmudu lo antia David Beckham le Prince Harry te hi chian ni in anin kom na po arei to hle a he infiam na buat saya po hian Beckham le Prince Harry hi in muturan ni a masi official lamte chuan zai le lama oi chungin David Beckham hi Prince Harry nai anphal saklo anti he hi engdang wang ni lovin Meghan Markle Victoria Beckham ne na compare ni adu lo wangin Prince Harry hi afui por ni inan soi nge alandan chuan David Beckham hian he thil theng hi ala thei ngil lo ani mel khop mai sangni somni pani World Cup hun lai khan David Beckham chuan Prince and Princess of Wales Prince Charles le anupui Kate Middleton te motorin Boston panin mel sang sari zaruk chuanga thlok wanga David Beckham hian Charles Tenupa le US President Joe Biden tenen Royals Environmental Earshot Prize launch chu alumna an nayani hemini vek hian Prince Harry le anupui Meghan Markle te chuan America lama ti siam tumin New Zealand event pakhata antela mase Prince Charles le David Beckham te hian mipuika anlo ne zok ni in Beckham te biography ziak tu Tombawar chuan a soe Tombawar chuan David Beckham hian sangni som pariata thil thenga khan Beckham hian phuba alata atiani Prince Harry te nu pa le Beckham te nu pa ten boina an nei ma hian Meghan Markle hian Victoria Beckham chu an chanchin ti pu ruwa alo pu to boka The Sun magazine ten Victoria Beckham in Meghan Markle makeup chungchang thuro na pe ti an chu atang che in Meghan Markle hian Victoria Beckham hi a hota ni in Tombawar chuan soya The Sun magazine hian voitam tak Meghan Markle tun manun an lo soi chuak photo china hei wang hian Meghan hian angai theilo hle ani ome Tombawar chuan Meghan Markle chuan Prince Harry chu thu pe in a chanchin tipu ru to lo turin David Beckham shil turin ati ni ena soe Beckham te no pa chuan Prince Harry le anupui chungchang chu eng magazine ne na ma antlang zar lova Victoria Beckham in Meghan Markle hi makeup lama thuro na pe ti po hi anma ni lovin beautician lama tang zo ka ri chuak ani nge yang anti ani Milarte news selo met chuak ve faula Milarte thu thang ngainatute tak tenen kanin mo faudon nia